Učimo se hindi. Tema lekcije: kuhinjski pribor. प्लेट, Krožnik, कटोरा, skleda, कप, skodelica, मग, lonček, गिलास, kozarec, तश्तरी, krožniček, कांटा, vilice, चम्मच, žlica, चाय का चम्मच, čajna žlička, बड़ा चम्मच, jedilna žlica, चाकू, nož, मक्खन लगाने का चाकू, nož za maslo, चॉपस्टिक, jedilne palčke, नैपकिन, prtiček, प्लेसमैट, podstavek za krožnik, मेज़पोश, prt, पतीला, lonec, पैन, ponev, फ्राइंग पैन, ponev za cvrtje, सॉस पैन, kozica, ढक्कन, pokroka, केतली, kotliček, चायदानी, čajnik, जग, vrč, ट्रे, pladenj, परोसने का कटोरा, servirna skleda, परोसने का चम्मच, servirna žlica, कटिंग बोर्ड, deska za rezanje, छिलका उतारने वाला, lupilec, कद्दूकस, strgalnik, फेंटनी, žlica, पलटा, lopatika, करछी, zajemalka, चिमटा, klešče, मापक कप,
Merilna skodelica. मापक चम्मच, Merilna žlica. छन्नी, Cedilo. छलनी, Sito. बेकिंग शीट, Pekač. बेकिंग डिश, Posoda za peko. मिक्सिंग बॉल, Skleda za mešanje. बेलन, Valjar. ओवन दस्ताना, Kuhinjska rokavica. एप्रन, Predpasnik. रसोई का तौलिया, Kuhinjska krpa. नमकदानी, Solnica. काली मिर्चदानी, Poprovnik. जार, Kozarec za vlaganje. कैन ओपनर, Odpirač za konzerve. बोतल खोलने वाला, Odpirač za steklenice. नैपकिन, परोसने का चम्मच, बेलन, Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.